Ese ni iki mu by'ukuri utekereza ko cyashakishijwe cyane ku ishakiro rya Google mu mwaka ushize wa 2021? Ni How to Kiss ifite agego ko kuba aricyo kintu cyashakishijwe cyane ku isi? Ni filime ikunzwe ya Squid Game cyangwa ni ibijyanye na COVID-19? Icyo ugomba kumenya ariko ni uko buri kintu cyose dukorera kuri internet kibikwa, akaba ari nayo mpamvu Google ishakiro rya mbere mu isi buri mwaka bashyira hanze ibintu biba byarashakishijwe cyane kurusha ibindi byose. Ese niba utekereza ko bitagomba kuburamo? Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe bimwe muri byo aho uza kubona ko bitangaje ugereranyije n'ibisanzwe. Turarebera hamwe ibintu byashakishijwe cyane, abantu bashakishijwe, abakinnyi muri siporo na sinema, indirimbo zashakishijwe cyane, amakipe yashakishijwe kurusha andi, filime, imikino, ibyo kurya n'ibindi byashakishijwe cyane kurusha ibindi muri buri cyiciro. Kora subscribe kuri X menya ujye ubona ibiganiro bidasanzwe nk'ibi. Muri kumwe na Mr Buddha, ntimucikwe. Duhere ku mwanya wa 10 mu bintu byashakishijwe cyane turasanga DMX. Amazina ye ni Ali Simmons, umuraperi w'umunyamerika wamenyekanye cyane mu myaka y'1990 ndetse n'indirimbo ze zigakinwa cyane kuri Billboard. DMX yapfuye tariki ya 9 z'ukwezi kwa 4 mu mwaka ushize 2021 mu mujyi wa New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bikaba bivugwa ko urupfu rwe rwaba rwaratewe n'ikiyobyabwenge cya cocaine cyaba cyaratumye amaraso adatembera neza mu mubiri, maze biteza ikibazo umutima, apfa ku myaka 50 y'amavuko. DMX aza ku mwanya wa 10 mu byashakishijwe cyane umwaka ushize, aho abantu hanini bashakishaga izina rye bashaka kumenya icyamwishe. Ku mwanya wa 9 ni Squid Game. Ibi byashakishijwe cyane kubera filime y'abanyakoreya yiswe Squid Game. Nawe ushobora kuba uri mu bayirebye cyangwa se bayishakishije cyane kuri Google. Ku mwanya wa 8 mu bintu byashakishijwe cyane kuri Google mu 2021 hari T20 World Cup. Iri ni irushanwa mpuzamahanga ry'abagabo mu mukino wa cricket, kikaba gikunze gukinirwa cyane mu bihugu bya Aziya. Igiheruka cyatwaye na Australia, akaba ari naho igitaha kizabera. Bitewe nuko ibihugu byitabiriye umukino cyane ari byo muri Aziya, kandi Aziya ikaba ituwe n'abaturage benshi kandi bakoresha internet, ibyerekeye umukino ni bimwe mu byashakishijwe cyane mu mwaka ushize kuri Google nkuko muza kubibona. Ku mwanya wa 7 turasanga India vs New Zealand. Uyu nawo ni umukino wa cricket muri rya rushanwa nababwiye haruguru. Ibi byakumvikana bitewe n'abaturage benshi b'Ubuhinde ndetse ukagira ikabona n'abakunzi ba cricket hirya no hino mu isi. Ku mwanya wa 6 mu bintu byashakishijwe cyane kuri Google mu umwaka ushize wa 2021 turasanga Copa America. Iri ni irushanwa ry'umupira w'amaguru rihuza ibihugu byo muri Amerika y'Epfo. Iri rushanwa rikukiranwa cyane n'abantu benshi baba bashaka kwihera ijisho rurangiranwa muri ruhago Lionel Messi wa Argentine, ndetse bashaka no kwihera ijisho umupira wa Brazil bafatwa nk'ababumbatiye ruhago muri rusange. Igikombe giheruka cyatwaye na Argentine. Kuba Copa America yaza ku mwanya wa 6 mu bintu byashakishijwe cyane kuri Google mu 2021 nta gitunguranye kirimo. Ku mwanya wa 5 turasanga Euro 2021. Iri ni irushanwa mpuzamahanga ry'umupira w'amagabo mu bagabo ku mugabane w'i Burayi. Byari biteganijwe ko ryari kuba mu mwaka wa 2020, ariko gusa bitewe n'icyorezo cya COVID-19 riba umwaka ukurikiye wa 2021, ryegukanwa n'igihugu cy'Ubutaliyani. Ruhago ni umwe mu mikino ikunzwe cyane ku isi, by'umwihariko nanone irushanwa rya Euro rikaba riza rero ku mwanya wa 5 mu bintu byashakishijwe cyane kuri Google mu mwaka wa 2021 wose. Ku mwanya wa 4 hari NBA. Iri ni irushanwa rya mbere ku isi rikomeye mu mukino wa basketball. Hakaba habarizwamo kandi amakipe akomeye nka Los Angeles Lakers, Chicago Bulls ndetse n'abakinnyi b'ibikonyozi nka Giannis, LeBron James n'abandi. NBA rero iza ku mwanya wa 4 mu bintu byashakishijwe cyane ku isi mu mwaka wa 2021. Ku mwanya wa 3 ni IPL, Indian Premier League cyangwa se IPL. Iri ni irushanwa ry'umukino wa cricket mu Buhinde, rikinwa n'amakipe 10 aturuka mu mijyi 10 itandukanye yo mu Buhinde. Muri buka dutangira ikiganiro tuvuga uburyo umukino ukundwa cyane mu buryo butangaje n'Abahinde, kandi byinshi mu byashakishwe cyane bikaba ari biwerekeyeho.
IPL kandi ni rimwe mu marushanwa ya cricket akomeye cyane ku isi. Abahinde kimwe n'abandi rero bashakisha IPL ngo bamenye amakuru yose yerekeranye n'iri rushanwa, nk'uko wenda nawe ushakisha Premier League ni urugero. Ku mwanya wa kabiri mu bintu byashakishijwe cyane muri 2021 ni India vs England. N'ubundi ni mu mukino wa cricket aho rwari rwambikanye hagati y'Ubuhinde n'Ubwongereza, biza kurangira Ubuhinde butsinze. Ni mu mikino ibanziriza semi-finali muri rya rushanwa rya T20 World Cup nababwiye haruguru. Naryo riri mu byashakishijwe cyane aho riza ku mwanya wa kabiri mu byashakishijwe cyane umwaka ushize. Australia vs India nicyo kintu cyashakishijwe cyane ku isi mu mwaka wa 2021. Ube wararishakije cyangwa utararishakishije, gusa ugomba kumenya ko ari ryo ryashatswe cyane kurusha ibindi waba uzi cyangwa se warigeze gushakisha. Uyu ni umukino ubanziriza finale aho byarangiye Australia itsinze. Ni muri rya rushanwa rya cricket rikunzwe cyane muri Aziya, mu Buhinde by'umwihariko kimwe n'ahandi ku isi. Finale yabo yahuje Australia na New Zealand, maze birangira Australia itsinze ku kibuga cya Dubai International Cricket Stadium. Ngiki kintu cyashakishijwe cyane mu isi kurusha ibindi byose. Australia vs India. Uru ni urutonde rw'ibintu 10 byashakishijwe cyane ku isi muri rusange mu mwaka ushize wa 2021. Reka turebere hamwe ibindi byashakishijwe cyane hakurikijwe ibyiciro. Mu bindi byashakishijwe cyane kuri Google ariko hagendewe ku byiciro, nko mu makuru hashakishijwe cyane Afghanistan, AMC stock na COVID vaccine. Mu bakinnyi ba filime bashakishijwe cyane harimo Alec Baldwin, Pete Davidson na Ryan Khan. Mu bitabye Imana bashakishijwe cyane hazamo DMX. Mu bakinnyi bashakishijwe cyane harimo Christian Eriksen nyuma yo kugwa mu kibuga kubera ibibazo by'umutima. Amakipe yashakishijwe cyane ni Real Madrid, Chelsea na Paris Saint-Germain. Mu ndirimbo zashakishijwe cyane dusangamo Driver's License ya Olivia Rodrigo, indi dusangamo ni Montero, Call Me By Your Name ya Lil Nas n'izindi. Ibi ni byo bintu twabaturanyirije byashakishijwe cyane mu mwaka ushize wa 2021. Ibyinshi wabonye ko ari ibikorwa bifitanye isano na siporo, by'umwihariko cricket. Ese uratekereza ko 2022 yo izarangwa n'iki ku buryo ari byo bizashakishwa cyane? Ni irangira rya COVID-19 cyangwa ni igikombe cy'isi kiteganyijwe kubera muri Qatar? Reka dutegereze turebe. Ibyo nababwiye nabikusanyije nifashishije Google Trends Year in Search 2021. Iyi YouTube channel yitwa Xmenya. Kora subscribe ujye ubona ibiganiro nk'ibi mu buryo bworoshye. Ubaye ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa ikindi wifuza kutugezaho, mwatwandikira muri comment. Mwari kumwe na Mr. Buddha, Imana ibahezagire.